Silav êvar baş hevanno em bi Kakşar Oremar hewl didin rewşa dawî ya şerê li hember Îranê hinek nîqaş bikin, analîz bikin rewşa dawî çi ye, çi tune ev şer ber bê Kudrê ve diçe, taybetî Kurd di vî şerê de çawa cih digirin, pozisyona şer, pozisyona Kurdan ya di vî şerê de wê çawa be. Kakşar merheba bi xêretî. Silav nav xêran da be, gelek spas ku îro te ez wek mêvan daxwaz kirim û li ser rewşa dawiyê li Rojhilat û Îranê hindek agahiya bide me hevala. Niha em di nava endîşê de ne, pozisyona Kurdan bi taybetî me eleqedar dike. Em zanin niha 5-6 partiyên Kurdistanî wekî platformekî bûne yek, lê yeketiya wan çi qas heye. Di vî şerî de çawa cih digirin? Qet rewşa dawî çi ye? Te çi bihîst, çi agahî hene li berdestê te? Hewildanên Kurda bi xwe beriya destpêkirina şer û hêrişên li ser Îranê û piştî hêrişa jî ew helwêsta dewletên dunyayê bi taybet İsraîl û Amerîka di asta rolê Kurda lê ketina rejîmê vê rastiyê ji me re îspat dikin ku di nava grûpên etnîkî û her wiha hêzên opozisyonên Îranê da Kurd hêza herî amade ne. Bêguman bandora wê hevgirtina Kurda li du beşên Rojava û başûrê Kurdistanê Rojava bandoreke mezin li ser morala Kurdên Rojhilatê Kurdistanê çêkir. Ew aliyê wan yê siyasî hayê wan ji rewşa herêmê hingî xuya dike ku beriya wan hêrişane Kurd bêhesiya bûn ku hindek alogorgê li herêmê bi taybet li Îranê çê bibin. Ber wê hindê jî di nava wan heft-heşt partiyên ku hebûn 5 partiya îtilafek hevgirtinek di navbera xwe da saz kirin. Ewa jî bi dilê siyasetmedarên Amerîka, Yekîtiya Ewropa û bi taybetî yên herêmê wek welatên weke İsraîl bû. û eger tu haydar bi dîqet bike hate ji navçev xeberên dunyayê hebe, Amerîka wek hêzeke herî mezin ku pêşengiya wî şerî dike, herî zêde bihayê dide grûpên Kurda. Ne ew biha Reza Pehlewî wek serokê saltanetxwaza û ne jî Mucahidînê Xelq wek hêzeke îslamî li dijî sîstema heyî li ba Amerîka nîne. û eger bê bîra te du jî Trump bi rêberên Kurda ra bi rêya telefonê axivî û herî dawiyê berî saetekê xebera herî balkêş ew e ku Trump di hevpeyvîneke telefonî da li gel Reuters daye diyar kirin ku yê piştgiriyê bide hêrişa Kurda li dijî Îranê û gotiye ewa tiştekî gelek mezin e giring e ku ew dixwazin karekî wiha bikin, yanî hêrişê bikene ser Îranê û ez bi temamî bi wan re me. û dema jê dipirsin aya Amerîkayê duwarê hewayî da jî yanî li esmana jî piştgiriyê bide te hêzên Kurd an ne, an jî hê pêşniyareke wiha daye, ew di bersivê da dibêje ez carê vîya nikarim ji we re bêjim. û koşka spî jî berdevkê wê de li pey vê raportê gotiye ku Rêzdar Trump di halê nêrînê û lêpirsînê û lêkolînê ye ku çawa grûp û partiyên siyasiyên Kurda çekdar bike, çekê bide wan û bo ku bikaribin li dijî Îranê karekî bikin. Ewa xebera herî dawiyê ye ku min xwaz bi we re parve bikin. Rast e. Yani bombaran li Kurdistanê zêdetir ji herêmên din li dijî binke û bargehên leşkerî, qerargehên leşkerî, navendên fûzeya, depoyên çeka û ji hemiya girîngtir jî navendên istixbaratê yanî îtilaata Îranê li 5 wilayetên Kurdistanê zêdetir ji herêmên din yên Îranê heta Tehranê. Li Urmiyê, li Sine, li Kirmaşan, İlam û Loristanê li gelek bajaran herî kêm 10-12 bajara hêriş çûne ser wan qerargeh û bargehên leşkerî istixbaratî ku min li wê derê behsa wan wilayeta kir.
Niha dûh nûçeyek hat belav kirin باور dikim di çapemenî Amerîkayê de bû digotin hêzên Başûrê Kurdistanê ber bi Îranê veketine rê lê ev nûçe ji aliyê çapemeniya Başûrê Kurdistanê ji aliyê hêzên Başûrê Kurdistanê ve hate redkirin. Aniha hele hazir di vê rewşê de weke agahî tu hêzeke Kurdistanî li hember Îranê li keleka Amerîka û İsraîlê tevlîşer nebûne. Em wisa dizanin tenê duh daxuyaniya pejekê hebû weke seferberî keç û xortên Kurdan dikarin tevlî me bibin lê ez bawer dikim bi niyeta xweparastinê bû bi niyeta standina tedbîran bû. Ne wisa Bedran hêşta şerek li ser bejayî erd dest pê nekiriye ku li Kurdistanê şerek li dijî dewleta Îranê dest pê bike lê hiç guman tê danîne eger şer dest pê bike yê li Kurdistanê dest pê bike an jî li menteqeyên Xelîc lê li herêmên Xelîc yanî wek dibêjin Persiyên Golf hêzeke Amerîkayê nîne ku hevkar be wan ra. Hêza herî zêde amade lê Rojhilatê Kurdistanê ye û ew hêz pişta wê jî li Başûrê Kurdistanê ye. Bêguman Trump û rayedarên diniyên Amerîka bi rêberên Başûrê Kurdistanê ra jî axivîne. Di wan axivînana de naveroka wan bi ihtimaleke pir zêde ew e ku amade bin sibe pişta Kurdên Rojhilatê Kurdistanê bernedin eger şerek di navbera me û Îranê da biqewme. Yani hindek agahiyên ku ji hevalên min tên li Başûrê Kurdistanê amade başî dane hêza pêşmergeyên hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ku li ser sinûra amade bin û ew zextên dewleta Îranê di warê bombaranekirina miqer û bargehên Komalê û Hizbî Demokrat da jî nîşan dide ku ew tenga bin lê zexteke zêde jî yanî li ser ji hêla Kurdên hikûmeta Herêma Kurdistanê ve li ser Kurdên Rojhilat nîne ku meselen hêza xwe ber bi sinûra ve nebin. Ema bi qasî ku ez dizanim hêza pejakê ji ber ku belav e amade ne. Ew seferberiya ku te jî dest pê kir ew bi du merema bû. Yek kesên ku di hundir dane bên xwe bigehîne refên şervana du ew kesên ku veqetiyane bi her sebebekê bibe dikarin careke dike bêne nava rêxistinê û erkên xwe di wan rewşên hesas da cîbicî bikin. Yani Kurd amade ne li herîvê. Ama rewşekî hesas heye Serokkomarê İsraîlê İshak Herzog dibêje armanca me ya sereke ne helweşandina rejîmê ye. Li rojata navîn komple em dixwazin guherîn û veguherinekî çêbikin. Niha di vê rewşê de elbet Kurd jî ditirsin wextê ku ev rejîma Îranê birîndar bibe sibê dûsbe ew ê berê xwe bidin Kurdan. Ê mağdur wê dîsa Kurd bin, ê mağdur wê dîsa Başûrê Kurdistanê be. Yani em pedeke û yenekê fehm dikin wextê ku dibêjin em ê rê nedin ku herêma me bibe bingehekê ji bo êrişa ser cîranên me, Iraq jî bi vî rengî dibêje. Yani em wan fehm dikin ya rastî. Hêzê me ê Rojhilatê Kurdistanê jî yani hinek pir naxwazin rast Îranê bigirin hemberê xwe ji aliyê eskerî ve. Yani vê rewşê merûv fehm dike ji ber ku Amerîka û İsraîlê hê tam biryar nedane ji bo hilweşandina mutlaq ya rejîmê. Bedran tu zane awayê yanî destpêkirina şer İsraîlê pêşdestî dikir lê Amerîka naxwaze di herêmê da hêzek pêşengiya wek bêjin qudretmendê herêmê an ji zilhêzê herêmê ve ji xêrî wan bixwe. Di vî warî da di aliyê saykolojiya Trump da em heta niha pê hesiyane ku bi şêweyekî ku hêza Amerîka nîşan bide û di hevdîtinê wê da jî diyar e ev rastî bo me daye selmandin. İsraîl hê jî bi îsrar e ku hêrişên xwe li dijî Îranê berdewam bike û nayê payîn yanî bendewarî nîne ku ew şerê xwe li dijî Îranê bisekinînin û ji vê girîngtir jî em dibînin Amerîka li pişta wan e. Amerîka çima şer dest pê kir dibêje eger me şer dest pê nekira İsraîlê beriya me dest pê kirba yê biba sebeba kuştina gelek leşker û serleşkerên me berjewendiyê me lê Xelîcê biketane me tirsiyê.
يعني او تمرکز حکومت ایران جی لسر و هنده کو ده هندر دا هیزا خو بپاريزه يعني هبونا خو بپاريزه و بتایبتی جی بهرشن لسر ولاتین جینار دخوازه او تحمل خو زیده تر بده دیار کرن جیهان جی تزانن ها جبر گلک صدما بتایبتی دی مثلا انرژی دا لپی کم کرنا آگری وی شریعه لی امریکا و اسرائیل جی همه حولدان وان دولتا والا درخستنه حتی نها کسی نکاری حتی صنای امریکا جی نکاری بقاسی کو پیویز به دنگ بینه کو اختیار و داخازن ترامپ ینج بو شارکرین سنوردار بکن و حتی نها جی هم دبینین کو جبو کو انرژی گران نبه زختین گران لسر ایران هنه کو او ریبندا هرمز یا هرمز وکن البته وکریه شبرکو 70% انرژی ایران بخو جوی آوراهی و آوره در باز به ایجا او شره ده روبرکی مازن دا شر انرژی و رقابت دا نوبرا امریکا و اسرائیل جهیله که و چینه و روسیه و ایران جهیله دنه اول روبری جهانیه ده هرم داجی اسرائیل و ایران لهمبری هف سکنینه همو ولاتن دنیا عربی ترکیه تیدانه به آوائه که سر خوب و اسرائیل تواندنه به زخت و زورن که امریکا بوان آنینه به شرطه که پروتوکول اکونومی به ولاته که وکه عربستان را گریده که تکیلین خوب اسرائیل را خورد بکه و هرشن ایرانی لسر هنک برجواندین دولت عربستان سعودی جی لسر ویه که ایجا ینکو نها شر دست بکرنه یعنی تسلیم بونا دولت ایران اتخاذن او خالکه وقت که مذاکره یا به سیستم را یعنی یا ایران و امریکا باور ناکم که وقت بیجن آشتیه که بردوام خورا ببینه آشتیه که سنورداری بخورا بینه چونکه ایران دیسا دکاره وقت سالم بره او گروپ اسلامی هفکاریه بده دستی وردان دولات منطقه دا بکه او دیسا به سبب شر ایران و اسرائیل بده صورت kakşar bide gotuna xecbir neke ev bihura hürmüzî hevanno ez danar ser ekran nişan dedim ev dere ev der İran'e ev jî Emiratên Yekbûyên Erebe niha ev der deverekî pir stratejîk e Kakşar Oremar jî dikare bas bike lê petrola İranê bi temamî vê derê derbas dibe û piranî jî derbasê Çînê dibe derbasê Hindistanê dibe derbasê deverên din ên cîhanê dibe müşteriyê herî mezin ê petrola van dera Çîn e ne tenê İran Emirat jî Erebistana Suudî jî Iraq jî hemî petrola xwe ji vê derê derbas dikin yani ev jî piraniya pêdiviya cîhanê a ji bo gaz û petrol ji vê derê diçe eger İran vê derê bigire dünya dikeve nava krîzekê aborî bi taybetî krîza petrolê pêre zêr biha dibe perê dolar biha dibe û perê qîmetên van herêman dikevin Erebistana Suudî dikeve krîzekê aborî ji bilî vê bihurê wekî din îmkana ku ev dewletên vê derê bikaribin petrola xwe bifroşin bigînin bazara cîhanê tune ye yani serî sedî heftê hemî ji vê derê derbas dibe qismekî ev der heye ev jî terê nake yani ev behra sor terê nake ji ber vê ev aniha boğaz dibêjin boğaza Hürmüz yani bihura wî gelekî girîng e ew jî di kontrola İranê de İran bixwaze dikare pêşî lê bigire nizanim gotinê te hene li ser vê
اره تا بحثا کریزه کر نتنی هفته پروسنت پترولا ایران جوی گوریه آنجی جوی آورای درباز دبه بلکو دوان دو سر شش روزین درباز بوی دا بگرتنا و ریبنده جسر روزین بری اوشون دا 10-12% پری انرژی دنیای گرانتر بوده و پری گازه جی 125-26% زیده بوده. ایران جوی در انرژی خود فروشه بوان ولاتین که تا گود او نکاره حتی داویه جی بودمه که دریش و آوره بگره. قطر، کویت، عراق حمید که بن باندوره عربستان و سعودی بتایبتی حمید ولا خود بدرید فروشن و بتایبتی اسرائیل گلکی دینداری ورایه چونکی گلک انرژی و هیجی جوالاتین دنیای چکن الوی داری با اسرائیل جی تین اجا ایران ده 47 سال در باسبوی دا ده گلک وارا دا کار کرد و روش بگه روشا ایروا که ام دبینین یعنی دما لولاته که همو داهات جچک و استخبارات را به دیار و خرج کرن ایدی تو زان کوالیته جیان جی دکوه و تو نها دبینه ل ایران دلار 100 و چند هزار تومنه بو خلقه که معاش هری کم 10 میلیون هری زیده 20 میلیون تومنه اجا حساب بکه که دما دلار 100 و چند هزار تومن به یه خلق به چه زحمتی مازن جیان در باز بکه ایران گل خوب کره قربان توپ و تانک و فوزین بالستیک پاریه دوی وان ستاند و بنان وان را گله و توپ درست کرن و امیرو دبینین جو گله و با فوزین وان بالستیک زیده بباندورین ده شردا او کاری که سوویتا بری جی او کار کر و داوی و سیستما و بداو و سردما تکچونا سیستما سوسیالیستی اللي همو سوویتا بری به کارو به وشارتنا راستیان دست بکر مثلا چرنوبیل تی بیرا دیرو که او تنی مثلا پقینا آنجی منفجر بونا ناونده که نوکلری نبو او پقینا باوریا خلقی لدجی سوویتی بو وشارتنا راستیان دهان سالان بو درنگی ده راگهاندنی دا سرکوتکرنا راگهاندنی سرکوتکرنا روشنبیرا یا روزنامه‌بانا بچوکرنا او مترسی و او خطرین کو مازن کو هبون لی گل دزانین لی سیستما سردست ندزانین دولت ایران اینن به سیاست که وها را هموتش لخلقی وشارتن و داوی دیکتاتوره که دین به عاقل بخوهاتا کشتن و چو لبنر ایران که خسنت چه مترسیه اجا اسرائیل دخوازه اف شر بردوام به دوم دریج به چما اینن تشتی که پشتی تکچونا بشارست ده بمباران کرنا جیرخانا دا فابریقه دا بالا فرخانه دا قرارگه لشکری دا کوچک و سلاح خلقی که بنانه خلقی هاتنا درست که تدهنه دخوازن بنیه ولات ضعیف و ضعیفتر بکن بنر سوریه تشتکی وان نمایه اینن ویر روشه نهاتین سر ایران جی بروی هنده اگر لسر برسوا بسیاراتا اگر نیت وان گهراندنا رژیم جی نبه لی ضعیف کرنا بنیه ولات هیزا ولات ارکانین کو ولات لسر نشتی خاره جیرخانین وین آبوری سیاسی جواکی چاندی نها کتنه بر هرشن دجوار یه همو آلین چکین گران یه دولتا اسرائیلی و ام دبینین که ویرانی لسرانسر ایرانی نها لرخ کشتنا به هزاران انسانا ترامپی گلک غمگین تشتك بين بيرته كاكشار تشتك بين بيرته لسرانسر ايراني مثلا انا الفيدري اللي قولي بين نخشي ام دبيننكم هêzên İsrail و Amerika'yı ez nebêjim hêzên koalisyonê tune herî zêde baregehên Îranê yên li Rojhilatê Kurdistanê didin ber bombeyan binêrin. Mesela ev komple İranê tu tiştekî van dere tune ye. Tamamen hûn bala xwe dinê sînorê di navbera İran û Iraqê de ev jî Rojhilatê Kurdistanê ye. Bi temamî
tê bombekirin bajarên Kurdan ew jî hedefên baregehên İranî ne li wan deran. Yek ev bipirsa min çima bi taybetî Amerîka İsraîl dixwazin herema Kurdan pak bikin ji İranê. Yek ev yek jî gelo İran dema ku navçivan da ber bombeyan navçivan da bin kontrola Azerbaycanê de ye. Gelo ji ber tekiliya germ ya Azerbaycan û İsraîlê ye. İran xwast êrişî Azerbaycanê bike û wextê ku êriş kir jî gelo ji Azeriyê nava xwe netirsiya. Ev pisyareke gelek giring e Bedran. Ez dixwazim li ser rawestim ji ber ku bi rastî di vir da gelek rastiyên pişt perdê hene ku pêwîst em îşare pê bikin. Min bi ajansa ewa ajansa ronahî ra û wek dibêjin welat ra hevpevînek min ra çêkirin min haşta ra şand eger tu bikare bi lînka wê li ciyekê belav bikeyê baş be. Di wê derê da min îşare vê xalê kiriye ji ber ku pisyarek ew e ku çima di nava grûpên opozisyona Îranê da çima zêdetir Kurdistan li ber çawa ye. Bi rastî ji ber ku zêdetir ji her kesî di 47 salên derbasbûyî da berdêlên giran Kurda dane. Herî zêde wekî din jî Kurda li dijî rejîmê gotine ne. Ya xala din jî di van demên hesas da Kurda hevgirtinek di navbera xwe da dirêzkirin û ewa gelek bi dilê Amerîka û İsraîlê bû. Ji hemiya girîngtir hevgirtinek di navbera hêzên Kurda da heye, partiyên serekeyên Kurda da di her warî da û ev hevgirtinê em di nava opozisyonên dinyên İranê da wek Mujahidînê Xelq û Reformxaz û Mujahidînê Xelq da nabînin. Dengê Kakşar çû tişnabe ew ê were bar dikim meselekî teknîkî ye hevanno heta ku Kakşar hat ez hema Mujahidîn Xelq û Rıza lê em vê rewşê li Kurdistanê nabînin. Kurda di salên berê da hevgirtinek di navbera xwe da çêkiriye ku wek dibêjin ew etibara xwe ya siyasî di nava civaka xwe da îspat kirine. Nizanim dengê min heye an ne? Dengê te baş tê niha. Belê. Îcar berwên de jî Kurd zêdetir ji grûpên din hatine dîtin. Etibara siyasiya Kurda di wan girevên ku bi banga hezbên partiyên siyasî hema herêmên Rojhilatê Kurdistanê bazar û cî hatine girtin gerekî bilind bûye. Ji hêla din jî em ji bîr nekin ku herî dawiyê hevgirtinek di navbera Kurdên çar beşên Kurdistanê da çêbû dema ku destkeftên Rojavayê Kurdistanê biparêzin. Ew ê jî bi rêya Kurdên diaspora û Kurdên wekî dibêjin Kurdistanê reng û rûyê Kurda, hêza Kurda baştir da nîşandan. Ji hemiya girîngtir terbiyeteke bilind di civaka Kurdên Rojhilatê Kurdistanê da heye dema ku nahêlin hezbên siyasî Rojhilatê Kurdistanê şerê hev bikin û wekî din jî di warê meعنewî, madî û siyasî da piştgiriya wan hezba dikin û ev piştgirî bi taybetî di dema ku kesek tê eydam kirin an girevekê banga girevekê dikin an jî dema diçine nava welat xelk çawa bi germî pêşwaziya hêza pêşmerge û şervana dike û ji hemiya girîngtir jî ew hestên kûr û mentiqî yên Kurdên Rojhilatê ne dema ku piştgirî dane Rojavayê Kurdistanê û
و تم جی لی گیلکا کردین باشوره کردستانی بونه چه دما رفراندومی چه دما آواکرنا حکمتی و چه دما کو جهیلا دولت انجینار و راستی هرشاتین یعنی بشا دویه یا کردستان آمازن روشالات کردستانیه نزدیکی 15 میلیون کرد لینه کرد بری زیدتر دو ولایت دا دیار بون ولایت کردستان یعنی سنه و اورمیه لینها او روبرگره که برفرهتر بویه ایلام، لورستان، کرماشان و حتی ناوا کردین خراسان جی کرد نسبت به داخازن خوی نتوایی به حلوست نینن بروی هنده جی دنیا بیاد بینه دجمن جی بیاد بینن اگه ببیراته ایرو دولت ترکیه دیسا تشتک بلاف کریه کو او جی اوه کو دبیجن جارکت که کمارا کردستان یه آوا ببه اگر تو بخوازه استکارم و فوته روزنامه ترکیه که هیا و تیدا بحث دکه دبیجه یعنی آینی محابات دکاره وی وینه لسر او بکه او گوتنا اردوغانه و خریطه کردستان جی بلاف کرنه لی جی کردا کرنه جی آذربایجانی خریطه کردستان روشالات کردستانی درست بلاف نکرنه اواجی نشان دیده که ترسک مازن یوان جی کرده هیا دناوا گروپ این اپوزیسیون ده هکان فیدان تنه بحثا پجاکت که چکی دزانه پجاک کیه چیه دا خازنوان چنه بروینده جی نها ارکین گران دا آست پارستنا روشالات کردستانی دا چاوا باشور کردستان روژاوای کردستانی پاراست با کر کردستانی جی گرک روشالات کردستانی پاریزه لهمبری هرشن محتملین دولت آکپه محپی انیه کتن جی لدجی اردوغان ویدری و بو و اوی تنگافتر ببین لروژاوا بسر نکتن هیچ گمان تیدانیه جی کو روشالات کو 10 قاد جی روژاوا مازنتره یه الوراجی ترک بسر نکوین بروی هنده جی افسال سالا کردایه سالا سرکتنا کردایه ایجا کام بنرین ده پشگیریا کردا دا کنکه هیزوان مازنتر بو تنی روژاوا و باشورنین روشالات جهات سه ام بنرین که امریکا و اسرائیل وک هیزن هرمی و هیزن دور یه چاوا پشگیریا خوش کردا را بدنه دیار کرن و ثابت کرن ده مثلا بمباردمانا امریکا اسرائیل یا سر روشات کردستان ده تشتکی بود؟ بله تا اشاره تشتکی گرین کر من او کر سبب او کو دیسا چند پیام تیده هنه یک آماده بون و مازن بون هیزن پارتین سیاسیین کردستانی دو نرازی بون کردین روشالات کردستان جی سیستما دستالاتدار به تایبتی لپی شورشا جنجیان آزادی و امریکا نتنه قرارگهین لشکری روشالات کردستان الوان 4-5 ولایتا بمباران دیگن بلکه حتی بود خوشگرنا کرده و پیامک گرنگ دیدا او قرارگه لشکری یا استخبارات کل تهران جینا امینی لپرسین لی هاتا کرن دیدا هاتا کشتن بری 2 روزا بمباران کرن با آخر کرن یک یعنی اوا پیامین گرنگ بو کردا تیدا هنه خلاصه هفگرتنا پارتین سیاسیین روشالات کردستانی خالا چاره نه آماده کاری هیزک لشکری دنابر وان پارتیا دا هیک و وک سیوانه که او خو یعنی هبونه خو اعلان کرنه یا پنجه او به حلوست نبونا کردین پرچه دن دا آستا وانگو هراندنین کل ایران و روشالات کردستانی چه دبن خالا ششه حلوستا یک رنگ و یک دنگ یا سلطنت طلب یا دولت خامنه‌ای یا کو ایرول سر کاره لدجی و هفگرتنا کردا کو دیویژن کرد جدایی خاصن و در راگهاندنا ایرانیا دا نها 2 مجارن سرکه
د خطایی که دا جی دگیرن. یک هفگرتنا حزب سیاسی روشالات کردستانی، دو او هفگرتنا کو امریکا دبینه و دخوازه پشگیریه بده لدجی ایرانی اگر صبحی بخوازن لسر عرده هرشا ایرانی بکن. یعنی اول پیچته اگر ایران داخازن دولت آمریکا بود رونشتنا سر ماسه مذاکره قبول نکه دبکو اجاسبه لبجاهی هرش بکن. جیه هری مساعد ارنگاری هری مساعد جیه هری ژئوپلیتیک آماده روشالات کردستانیه بروین قرارگاه لشکری استخباراتی قرارگاه انبارکردن سلاح و چک و فوزه زیدتر لباجار کردستانی بونه هدف به تایبت ده لده باجرا او کرن هدف و از دکارم دورادا ناوی وان چند باجرا جی بوتا بیجم کو ده بونه آرمانجا دولت آمریکا و به تایبتی اسرائیلی او باجر کی جانبون پیرانشهر بو کام بو اورمیه بو سنه بو مریوان بو ایلان بو مهاباد بو باجار شنو بو و وکی دن سردشت و بانو بوکان و هر وها سقز باجار جینا امینی دوان ده باجرانه دا هرشین گران لسروان بنگهین لشکری و استخباراتی و دپوین دولت ایران ین چکا و شرطنا چکا چه بون به تایبتی کرماشانه او هرش گلکی گران چه بون لناونده سننده جی مخابن گلک جی هات نکشتن اما بوان حالا نداد و راشدا خلق کیف خوشه دی بیجن بلا رژیم تیک بچه بلا خسار و زرار بما بکردن. Kakşar daxuyaniya dawî ya siyasetmedara Kurd heye dibêje Şanaz İbrahim kesayetiyekî giring e dibêjim di nava yekê Tiştîmanê Kurdistanê nava Başûrê Kurdistanê de dibêje di sala 1900 yani em milletê Kurd şervanên Kurd keçû xortên Kurd dibe em nebin eskerên xelkî û wekî argüman jî dibêje di sala 1901 de Kurd hatin teşvîqkirin li dijî rejima Saddam em rabûn Serpiya raperîn çêbû lê em bi tenê hatin hîştin. Li Rojava dîsa bi vîya wayê. Li Îranê dîsa bi vîya wayê. Di dema Mehabadê de bi vîya wayê. Daîma hêzên derve xwestine me, zarokên me, ewladên me ji bo menfaetên xwe yên siyasî aborî bikar bînin paşê jî em nîvê rê de têne hêştin. Ji ber vê yekê di vî şerê li hember Îranê de dibe niyeta me binê ye. Em di bejayiyê de şer bikin di paralelê daxwazên Amerîka û İsraîlê de. Tu çi dibêjî Şanaz İbrahim mafdar e yan bi şeklekî gelekî mafdar e. Şanaz xanim xêzana serokkomarê Iraqê ya nihaye geça mamosta İbrahim Ehmed e dişa Mam Celal e xuşka hêro xanima hêja ye û xanimeke ku Kurdistanî dinivîse di axve têgihiştiye û ji bîr neke îro salroja serhildana Süleymaniyê bû û xelkê bi pêşwaziyeke germ ew roj bi bîr anîn û ger rast dibêje gereke Kurd di vê rewşê da nebine amraz û leşkerê xelkê li ser axê بۆ ku ew bigihine armancê xwe di nîva rêda pişta Kurda berden û ji bîr nekin ku em di her çarbeşên Kurdistanê da niha di gelek wara da bi taybet di qada siyasetê da em pêşengiya hinek guhorandinên demokratîk dikin Evame li Başûr û Rojhilatê Rojavayê Kurdistanê dît û dema ew şoka bi hevgirtina xelkê
بۆ پاراستنا دەستکەفتێن ڕۆژاوای کوردستانی چێبوو کوردێ ڕۆژاوای کوردستانی گەلەکە بخۆ گوتنە من گۆ me nedzanî ku destkeftê me ev qas mezinin ku me Kurdê çar beşa rakirine serpiya bervê hindê jî belkî li bal guhême ye em qedrê wan nizanin lê ji vir û şûn da bi wê seferberiya ku çêbû em ê baştir wan destkeftê xwe biparêzîn. Îca ji dema ku Gezenfon navê Kurda înaye ji dema ku ew yekîtiya netewaya roja piştî sêvêrê yanî ew peymana sêvêrê bi piştguha xistina em ji bîr kirin ew ji dema ku ew behsiyên cinayetkar enfal û te'rîb û helebçep serê me înaneve û bajêr û gundên me wêran kirin êdî em dibînin ku sala 1991 raperînek serhildanek li Silêmaniyê çê dibe belkî gotara şanasxanimê jî îro di rojeke wiha da zêdetir bervê hindê ye ji ber ku ev serhildan bû bingeha destkeftên mezin ku îro qet nebe ew binêşe an jî binaxeya statuya Başûrê Kurdistanê li ser wê wan serhildana rûniştiya xarê çêbûye wan jî gelekî zehmetî dîtin gelek cara pişta wan hata vala kirin ema ji ber ku bi xwe yek bûn dawiya dawiyê yek bû serok komar yek bû serokê herêmê ew li pey hevgirtinê çêbû herî dawiyê jî em ji bîr nekeyin piştgîriya Kurdên Başûrê Kurdistanê bi taybet helwêsta du partiyên sereke Yekîtî û Partî li pişta Rojavayê Kurdistanê konferansek an kongreyek li ser şeqamên Kurdistanê bi rêya gel çêbû ku ewan partiya hay jê hebû medya û ragihandinê rolekî gelek mezin di vê serkeftinê da hebû ema gel yekcar rabû serpiya ve di vir daye ku ew nasyonalîsma Kurdaya veşartî wek agirê binxoliyê yek car weke volkanekê bi ser dijmin da منفجر بو پقیه و اوا نبدلی اردوغان بو اردوغان ندخواست تشتکی وها بکه لجارنا دیکتاتورین دین کاری که دیکن لدجی ملتکی مازن که او ملت اجابه وی آوایی رنگ و روی خو هیزا خو هبونا خو دده خویا کرن کرداجی وی جاره تشتکی وها کرن بروی اندجی نها پیواجوه که نوت تاریخا کردا دا دست بکریه بێگومان ئەوێ پێواژوێ هێزا چەک هێزا فکرێ هێزا پێنووسێ هێزا ڕاگەهاندنێ هێزا چەکداری هێزا گەل ji moraleke 1000 dereceyî xistiye 10,000 dereceyî tiştê ku îro li Başûr Rojavayê Kurdistanê em dibînin û bervê hindê jî ev pêvajoya nû gereke baş bê nirxandin ji hêla partiyên siyasî baş bê dîtin stratejiya xwe li ser daxwazên gel darêjin gel çi dixwaze ew tişt ji hemû tiştekî meşrûtir e eger dewleta Îranê guhê xwe daba xelkê û wek dibêjin hikûmetên weke Îranê di wê bawiriyê de nebûne ku direw çi qas mezintir be civakiyê zûtir pê bawir bike rewş nedigehişte roja îro ya ku em dibînîn insanekî dîn û dîktatûr welatek milletekî 9 milyonî kire qurbana siyasetên xwe yên berê ji bîr jî nekin dema partiyek hereketek hikûmetek guhê xwe nede daxwazên gel weke ku tu bêje em ê berê rojê bi bêjingê bigirîn rastî nayêne veşartin her dîktatorek ku çû bi rastî nefeseke nû dikeve ber tevgera azadîxwaziyê li Kurdistanê û li Îran û Rojhilatê Kurdistanê jî piştî kuştina dîktator Xameneî êdî pêvajiyeke nû dest pê kiriye çi rejîm têk biçe çi hikûmeteke nû bê çi opozisyon cî negire çi Kurd di herêmê de nebine xwedanî statû
چاوا روشا بری یا سردما بشار اسد و نگر یال سوریه روشا که نو ایران جیه چه ببه که 6 روز بری اینها نابه ایدی دزانی یعنی درفت این که هنه پیوست ام گرنگ ببینین باش بکار بینین و به تایبت دقادر را گهاندنه دا او کسی این که کار را گهاندنه کن وان روشن حساس گلکی باش لبر چاوا بگیرن نها داخیانی داوی مسعود بزیشکیان هیه او جی دبیجی از دوی باوری دامه که کرد ولی کلکا مجی بگیرن دوزا ایرانی ده ev نویس لسر اکرانه بلکی جبوت نویس هنک بچوک بین کاری بخونه لدبی دوان روژین دیروکی ده از کردین جسور یکولی کلکا دعوا ایرانی جی دگرن ده بیز وانا لهمبر و منتدارم کسی که جیانا خوش دستانه yani falan bevan yani. بله بنر اواجی گلک گرنگه جهیله که آمریکا به گرنگیا کرداد حسه جهیله که سر و کمار ایران تی داخویانه سر کرداد ده لی پرسیار اوه چما او داخویانه سر آذریا بلوچا عربا ترکمنا مازنیا نظام گروپ دنین اپوزیسیونی وک مجاهدینی خلق وک سلطنت طلبا نای ندیتن اها ده وردایه کو ام کرد گرکه به گرنگیا هیزا خو یا لروشالاتا نابین لإیران لسوریه لعراق و ترکیه بحسن بروین دیجه از بیجم در روشن و هادا گلا گرنگه کو با کر کردستانی روپلک نوبکه بو پیش روز آماده به چیکه دبکو ممکنه جی یعنی صادیصات جیه به قومه ترک یه هندک جیران مل دجی ما بخ نگره لیب کردان کارن چونکی به وان دا خویانیانه هیزک آلی دنیای اسرائیل آمریکا و سرکمار ایرانی مشروعیت کردا دقادا دیپلوماسی دا دقادا لشکری دا دوان دقادن گرنگ دا با هر کسی تی سلماندن راگهاندنا ایران جینها اگر تو دقت بکی تلویزیون هری پر تماشاوان خبر و یکل سروی مجاره آمریکا یه پارتی سیاسی کرد چکدار بکل دجی ایران یه شر دست بی بکن آیا رخاندن رژیم جو کردستان یه دست بی بکن آیا کرد دهندری والا دا یه پشگیری بدن وان پارتی سیاسی هندک ده بیجن بی پشگیری نه کرد جیتین ده بیجن نخیر کرد لپشتا پارتی خوین سیاسی نه آها ده وردایه کو او بلاغت و پیگهشتن و وقت بیجن بالغ بونا حرکت سیاسی کرد لروشالات کردستان جی سنگ و وزن خود روژا ایرو دا وکه یا روژاوا و باشور و باکور کردستان ده دیار کرن بیویست او درفت کل برمنه ام درست بکار بینین لی ام نبینه تاجین پیش سر لشکر و لشکرین هیزک بیانی گرکه شرط و مرجین مهبن گارانتی کرن هبه یعنی که چقست هیزان ما درست بو برجواندین ما بریب کار بینن اگر اوجی دخوازن بگهنه آرمانج خول هریمی لجی دیکتاتوره که اهلا و سهلا کرد آماده نه لی نتنه بو برجواندین وان دنی و ریدا ما بهیلن دیسا او شرط و مرجین وان 5 پارتی 6 پارتین کو هنه لی همبری و سیاست و داخازن آمریکا مزگینیه که دنجی بدم جوان 5 پارتیا 2 پارتی بجدار نببون یعنی جوان 7 پارتیا ایرو ریخستنا کماله جی یا عبدالله محتدی هات خو گهاندن وان 5 پارتیا بونه 6 پارتی نه تنه 1 پارتی مایه او جی نه کمپینه که امضا دست بکیره جهیلا روشنبیر و چالکوان سیاسی دمک نزید او جی بگهنوی هفگرتنوی ائتلافه پر باشه Kakşar pozisyona Türkiye tehnek şirove kir şu düşmaniya devleta Türkiye lehember Kurdan tezanin le divî şerî de tişte ku Türk dikarin bikin çiye kîjan zirarê dikarin bidin Kurdan Türka dikarî gelek tişta bikin lê piştî wan daxuyaniyên Amerîka piştgiriya Trump û Kurda niha tirseke tejîfobiya ketiye serê rayedarên dewleta Türkiye çawa ku ketiye serê çalakvanên pan îranîst û Reza Pehlevîçî û hêzên din yên hundirî
ایرانی روپلکی نو دست بکر دور دای کو کرد قادا دیپلوماسی دا دبه کو وان روژین دهاتی بچن هفدیتنه که به لکوشکاسپی به رایدارن آمریکا را چه بکن هنگی به پروتوکول که نو بگرن شرط و مرچنه دو آلیج هفدو چد خوازن چیه رو بده دست ترکیه جبر دو صدما یه جروشالات کردستان کردتر ببه یک او هیزا کو بواند بالا و دکاله اگه حکومت آذربایجان با او بخو آلیگرین اسرائیل و آمریکانه او نکارن تشتکی بکن به اجازه آمریکا دو هیزا آذریا دو هندردا وکه هیزا کرده آمادنینه جبرکو شریک این سرکه این حکومت ناوندیا ایران اول او زیده ترج مسئله خویان نتویی قیمت ددنه مذهب و اول شیعتیه کو او جی شیعانه یا سیسیه هیزا کرده هیزا که آماده هیزا که تربیت گریه دناوا کرده دا پارتین سیاسی هنه سابقه وانیا خبات دگه 8 سالین بری کمارا کردستانی تشکیل کرنه ریبرین وانین مازن وک پیشوا قاضی سمکوی شکاک فؤاد سلطانی دکتر قاسملو صادق شرفکندی همو به دست شای ایران و حکومت ایران یا نو یا اسلامی هاتنه ترور کرن و شهید کرن لدروی سنورین ایرانی جی گلک جارا کرد هاتنه ترور کرن پیشمرگین کرد چالاکوانین کرد روزنامه‌گرین کرد هنرمندین کرد حتی هاتنه کشتن و ترور کرن جوی زیده ترجی ده سه بشین دنیین کردستانی دا آزمونه که تجربه که او آزمونوان سه بشا دکاره جو کردن روشالات کردستان را درسین مازن بده دیار کرن و اواجی ام نها ده حرکت و لبو لباتا پارتین من روشالات کردستانی دا دبینین بروی هنده جی اگر باکر کردستان جی دا آستا وان گوهراندنین که روشالات کردستان دا هنه لهمبری دولتا ترکیه دست به تفگره که نو بکه دم پارتیه کجکه پککه کی از نزان ناویوان چه دبه بلا ببه از بحثا جواکا کردا دکن جبرکو لوی آلی سنوری روشالات و لوی آلی سنوری باکر کردستان همو کردن و دنابر وان دا جی ریزتیان زاگروس هنه جا آگیری مازن و بچوک بگره حتی تی دچه بر به لورستان و خلیج وده چه کنده و فارس وده چه همو دستی کرده دانه همو آلی ترک چما یه خودی وی هیزی بین که جا انقره رابن بین لماکوی و ارمیه و سالماسی و خوی لدوشی کرده شر بکن و اردنگاریا کردستانی جی برجو و پولیتیک بونا خو جدای جی اردنگاریا روژاوای کردستانی همو دشته چیا تیدانینن لی روشالات کردستانی وی آلی هم کردن هم جی چیانه هم جی کرد ملته کی حاضره آماده اردنگاریاوان یک دسته همو کردن نکارن بین به کارین خو ین شوونیستی کو چاره سر نکرنا پرزگیری که کرد لباکر کردستانی لی ترکیه بین دستیوردانی لی روشالات کردستانی بکن اگر آمریکا روشالات کردستانی کردین و پارتین و کهزه که گریدای خوب ببینه هنگی اواج ترکا را خو نکه ناگه هنه آرمانجین خوب مالاتیا و گلک سپاس کم هوان و پیامی وجی هنه پرسی وجی هنه زانم لیز بیجم حمید پرسی و ام دوی برنامه ده نه برسوینن برسیم ندن حمید پرسی و اگر بسیارین گرین که بین یک دو اکابه پرسز برسو بدن یا پرانی پوزیشن کردان از بیجم تا قسمه که مزم برسف دوام پرسان که کشاره از بیجم دوسایه بله سرکتن ایشالا ام کردیه گبین تماشاوانین تین هیجا که لمدنی رن هر دما که دم جینه به پشتی که برنامه جی خلاص ببه دکارن بسیارین خوب بپرسن به جان و دل ازی برسوا وان بدن به هفکاریات به ازناته و وکی دن دوی روشه دا پشتی او کنگره که کردال سر عرده بو به دست خستن و پاراستنا دست کفتین روژاوای کرسانی کرن بلا او گرماتیاوی بمینه
ام li derve hêzeke gelek mezinîn, dünyayê hêza me dît, Avropa, Yekîtiya Avropa, Amerîka, ew Newroz jî nêzik e. Di vê Newrozê de gereke em zêdetir hêza xwe ya aştîxwazî û demokratîk bideyne xweyakirin bo dost û dijmina. Ama Derfeteke mezin e. divê Newrozê de me pir dixwast ku hemû partiyên siyasî di yek Newrozekî de werin cem hev. Divê Newrozê de li Ewropayê bi taybetî eger hizb partî li gorî xwe Newrozan çêbikin pir heyf e. Zirar dide yekîtiya netêwî. Vaya fikra min e. Fikra te gelek rast e, ez jî bi te rame. Min gelek jî xwast tiştekî wiha çê bibe. Min jî hewlê xwe dan. Lê em çi bikin? Eger partiyên siyasî guhdarî daxwazên milyonha Kurdan nekin, mixabin bo wan. Ez çi bêjim? Ema dîsa jî ew Newrozê têne çêkirin, şert ew e ku her du alî girin her du aliya bejdar bibin û reng û rêya xwe bi awayek ji awaya nîşan bidin. Li Bonê û li Frankfurtê du Newrozên mezin dê çêbin. Lê giringî ew Newrozên yê ku em binêrin li Kirmaşan, Urmiye, Mehabat, Mako, Salmas, wekî dî Bakurê Kurdistanê Amedê, Wanê, Qamişlo, Hewlêr, Akirê û Silêmaniyê çavabêne pîrozkirin. Hêza me ya mezin li Kurdistanê ye, ne li Ewropa. Tiştekî dijî hebû bi du gotinan min dixwast ez bi hevalara parve bikim. Tu fikra min çawa dibînin nizanim. Niha lehengî canan hêsan e. Qehremanî, lehengî, mêranî, egîdî hûn çi dibêjin bibêjin. Merû dikare biryara şer bigire, merû dikare li keleka Amerîka, İsraîlê cî bigire. Gelek hevalê me temaşevanê me wisa jî dixwazim. Lê hevan wextê ku tu dikevî nava pozisyonekî bi vî şeklî divê tu encama şer bigirî ber çavan. Sibê du sibe wextê ku tişta ku li Rojava hat serê me, li Îranê jî were serê me, li Rojda jî were serê me, gund û bajarê me werin wêran kirin, talan kirin. İran hêzên çete organîze bike berra ser me bide. Ev lehengiya me dibe sebebê vê. Ji ber vê dişûna lehengiyê qehremaniyekî wisa xuyangî de merû bi aqlê selîm, aqlane tev bigere baştir e, stratejîk tev bigere baştir e. Henekî merû nava siyasetê edbêjim qey yani sirf ji ber hestên xwe ê lehengiyê, hestên xwe ê netewî heqê me tune ye em milletê xwe bavê ji nava agir probleme we. Ez jî cana vê derê de bername xwe da li gorî hestê xwe ê netewî tev digerim. Bi giranî ê min hedefa min dewleta Tirkiye ye. Êm ji dewleta Tirkiye çi were serê me jî ez ji xwe hatiye serê me. Ji ber vê tişta ku dewleta Tirkiye aniye serê me yan jî dixwast bîne serê me aniye serê me. Ji ber vê dî tirsa me nemaye. Gund û bajarê me talan nekir. Her tişt kir. Ji ber vê dewleta Tirkiye müsteheq e. Çi dibêjin bibêjin. Lê aniha rewşa em tê dane ji ber ku pir hesas e ya rastî ez newêrim vê derê teşvîq bikim hin derdoran hin tiştan. Ya tirsa min heye ku milletê me zirar bibîne. Ê min ew e. Destê te neyişin. Hêvîdarim tiştê başî çêbe, tiştê xweş dirêdane bi wan dîmen û ew daxuyaniyên ku em di ragihandina dunyayê de û Kurdistanê de dibînin. Baş e gelek spas dikim hevan gelek spas dikim ji bo alîkariya we jî alan her hevî dankeschön, merci beaucoup. Hemî hevalên ku bûne abone ji kerema xwe re bibin abone bibin endam ji bîr nekir vê kanalê mezin bikin. Ev kanala we ye. Têde hûn dikarin xwe îfade bikin. Rojên taybet jî em ji bo we çê bikin. Her hevin daxî selametî Kakşar Oremar mala te ava. Dem baş ser çawa ser.